मैम Metaverse को Metaverse है ना मैम ना हाइने 2022 ददी Metaverse की year ओइ गनी हाइब हमसु हाइरी नत्रा मरक सिदा कोई की Facebook की Metaverse लानी हाइब से कोई ना YouTube ता कई ते चीबा मतम दा Facebook की Metaverse से मैम अम्मा को Facebook Meta Face Meta साइन तौर मैम अम्मा फंगी दुगा ngasi se khogi kaidawda kanda ko yam khanghodana Facebook ki Metaverse se magi price coin cap te show tawre haibagi kano ma lai ko kyam chumba duga kyam lanba natraga sakta mi mana kano tawsi leira sajil leira ko di ma se fake oirira asingbo oibra ko adu yung minasi analysis to minasi ko 1 hours ago ni Facebook Metaverse token on trust wallet pancake swap te masi huji laiba yare aduga magi price ko koi yeng dringai sida kano da hana yeng minasi kogi Twitter te masi kamane lai ri ga na ko Twitter te magi si Twitter gi magi official page hai tare hojik sengibre sengdabati khangdre to magi Twitter gi magi official page gi kano ne aino jig mayam da sota bise ko hai ribesi se ko sile jing se mayam aina sigi kano se mayam da buy tau natraga sell tau haiba trade tau haiba kisum na te ko just Facebook की कोई face meta token है ना मैं लाए मासी Metaverse ने को Metaverse ने तो सीधा मैंने mention तो रही Facebook Metaverse price today को just मासी निकन बता Facebook है भी what सिटी है दी भी तो low बदी या गदो बदी मानते को अदु मासी low रग लाए से कमाई तो बनो मासी कक्तन नतना अतोप Facebook की को तो मैम हमसु मैंने हना यूज तौरी बसिदा हाइदी Facebook Meta की Metaverse की लाकदौरिबा कनो सिंजा सिलोइना सिकी कनो से लैरे दिदि सिदा तौरिबा स्टाइन को हतै मैम हम Facebook Metaverse गेम से लाक्तुरी सिसु तौरी को हदैदि सि लोइना मक्सि हाइरबसि की चैनल सिदा पीरी को अदु कयम चुम्बा क्याम लानबा हाइबदुदि को आइसु येंगे आइनसु फनाम येंगे को अदु मयामनसु जिंगबियो सिदा एड लाली और चुम्मी हाइना कमेंट तौबै मुहुत्ता इसाना हाना जिंगबियो को अखोइ खुदिंगमक मसागी हजिक्ति हानादि अखोइ क्रिप्टोकरेंसी से करिनो खंगमदे क्रिप्टोकरेंसी कमाइना लैरगा थमदेनसु खंगमदे नत्रा हजिक्ति अखोइ लोइनमक क्रिप्टोकरेंसी से करिनो कमाइना लैदिनो कइनो लोइना खंगनरबा ngakani sida koina cryptocurrency lairadi laigaidi sisinge jengadamni su run tawgadamni su tawgani haibagi muhutta isa na haidiba laiba kino se haidi Facebook ki Metaverse ni laise kadai bo sumge kadai bo lan ge haisi isa na yengaga ko invest tawninga di toksin ba yai kesu kaidi na ra haidi Facebook ki lakadoriba Facebook ki koina malakturi haibasidi hanana mayamdagi khangnarabu kanone na ra Facebook की कोई न मसाने लाकदौरे है बस हांदे खंगे ममिंग सो कोई मयाम न खंगे Facebook Metaverse ने लाकते Facebook Face Meta ने लाकने से तुम खंगे हाने देखी को अदु सिगी Face Meta से मान सिदा नवंबर को हंदे की 2021 की नवंबर दे जॉइन तौबने को मासे 21 की नवंबर दे जॉइन तौरे माना LP लोग तौगरे को अति मतुंग द होल्डर 8000 होल्डर से ऑलरेडी मागी लेगरे को si मैम से लेरब मतुंग द मागी खोगी कनो करी टेलीग्राम चैनल से आई सिदा विजिट तौरके को si टेलीग्राम चैनल सिदा हुजिक सु को वीडियो द चैट मैम तौरी मैम ngakang thajare ke yum ko I just check our contract on Stayful and I saw that our max tax is 5 trillion amount of face meta, so it definitely has
anti-whale mechanism, dude. Our max stack is just 5 trillion, okay? 5 trillion face matter. Okay, that's good. Thanks, Bill. Okay. That's good to know. Hey, dude. Thanks, babe. See ya on the bed. Oh my god, stop calling me that app. Okay, so in tawraga sida koigi Twitter gi page ni ko sina Twitter page sida koigi Twitter group sida su yam thajda member se 8,000 ko 410 haji phawda join tawrami si yam thuba matam sida ko aduga hairiba sigi kano se akhona Metaverse sigi magi website ko website se ina hoji click tawraga jingambani website se hoji mase down chalaga lei ko website down chali adu website down chatpagi su moi sida yamna haide am fast oina kano di piri haide adu ngasagi reason du di moina pi bani ko kadai da noi ngasai uram bani moi reason am pi gi bani adu gi reason du chumibra la libra dum su khangde ko adu Facebook ki kun thajaba yaba amana Facebook ki ming da sumaina atopa amana eta Facebook ki ming lawraga sem kane haiba sisu kitang thajaba wali ko adu edi sema ga su mana sema isi siangna edi Facebook Metaverse and sida su mention tawri ko Facebook Metaverse siangna laibra lagtaribra ko si singche koi khangminase fajane analysis tawminase fajane analysis tawraba matungda ko fajane analysis tawraba matungda koi invest tawminase ko mayamna su dum analysis tawbiro Facebook Meta gi si kanone November 19 20 dode leidamba kanu ngantani ko do hari basigi Facebook Meta ko Facebook Meta se hoji ngasimak ngasimak ma se kanu da kogi coin market cap ta listed tawgre ko maso ko hoji ke mamang da coin market cap ta ma se listed tawre aduga magi price ko pricing si ko coin market cap ta magi link pi bane sida oh sida pi daga leide oh okay sina mai photo ni okay coin market cap ta idum direct lage ko sida sida le sida ina search tawe ko kamaina ko gi Facebook ko Facebook Metaverse sida Facebook Metaverse okay आगे हजू लेब प्राइस सिनी को कदाइबो सुंब कदाइबो लानबा मैम दम थीमिनसी अदुगा इसा इसानसु फजने एनालिसिस तौबियो अदुगा हाइदि अनोबम लाय हारे कोने त चंगसिलगे इन्वेस्ट तौरसि सिददि कोनदा कोगी कोइन कदि पैनकेक स्वैप तौरतुनिना इन्वेस्ट तौरपो इन्वेस्टमेंट दका वरेको अनोब लाइब खुदिंग इन्वेस्टमेंट तौबगी मुहूर्त हाइरिब लाइब कोइन से कदाइबो सुंबनो कदाइबो लानबनो हाइदु पुने एनालिसिस तौमिनरगा को पुने एनालिसिस तौमिनरगा अदुगा हाइरिसे कदाइबो सुंगे लांगे दो कना तौमिनसे को द कइगुंबा सिदा इन्वेस्ट तौगे हेना खलगना फर्स्ट अखुने यंगसे कइनो सिगी एक्सप्लोर को एक्सप्लोर सिदा मागी हजि फाउदा को होल्डर मसिंग को हजि 17,611 जावगले को अदुगा मागी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ना सिदा लेरे को BIP 20 दे लागने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ते अतोपा मना माई कम्युनिटी द बिटकॉइन टॉक ORG दे चले नत्रगा ट्विटर द कोई डायरेक्ट सिदागी ओपन तौबसु यागने को ट्विटर सिदा लेरे मागी ट्विटर की पेज को Facebook Metaverse this सिजम चंगबिरो
aduga mayamsi due to the traffic after we get list on the CMC the coin market cap to niko coin market cap the listed tawbaga mogi traffic sina website se down chakre haiga adu website se kitang the traffic se kitang slow down chala khanda on website se up chala kani di hairi adu khangde ko yengasi sigi face meta ko token.co haina moi website se lai adu sigi website se hoji ki oina di down chale hana leirambra leiramdabra adu mokhoi khangba ngamda adu metaverse se mayamna fajana ngainari adu mathakte facebook ki sini mayamna hena ngainari sisu ko adu soina facebook ki metaverse se lae haibidadi ko yamna haide khanghoudana traffic se mogi sigi coin market cap sida traffic se fajana lakhre ko okay so in lay just is mayam the knowledge oina baina information share tawjerak bane mayam the just educational purpose ta haigira kari da haigino mayam na go hadi sida ini invest tawbi haibinate hoji mai price se hongi invest tawbi si leibi khopi haiba gi site ta gi kemte leite ko ma ko isa gi apam bani aduga koine invest tawdringai da haidiba facebook metaverse kadai bawba chumbage kadai bawba lanbage haibse hana tibio ko magi white paper sida link di piri click tawga jengse from github ta chale 404 page ta ko sisu leitari mem white paper mem haina baduni natra community da di twitter leire explore khoi fange aduga same magi website su hojik su fangdari ko website su hojik ma si kano tawdari sima su leire aduga atopa dana idi kamaina tawraga kadai dagi laino mi mayam ama su hojik ko create fajana dum tawri ko khogi sida explore da changa kanda transaction gi yarangani ko chele 4 minutes ago transaction se point se fajana yam tongle atra si lakh tara crore sama crore lising fajana logo mi yawri natra crore lising mari logo su yawri ko transaction su fajana tawri 5 minutes ago 4 minutes ago ko transaction su fajana tawri adu just in mayam da soina me lai haibagi knowledge sharing tawrpa khaktani ko adugo khoi khuding mangna laiba coin ma laga di khoi id coin se loadring ngai da aina coin se de invest tawdring ngai da aina yengadab se kari no haise hanana khoi loina mak already khangab ngatani natra my website check tawgani ko explore da sangaga check tawgani holder kyam leirabno share holder community de sanga check tawgani natra white paper check tawgani sumba mayam ama check tawro matungda khoi yengbiu ko ai dum update dum longjerake ai tum again tawram bani adu just facebook metaverse lai haibagi news ang thengna rubada paraga jinga khanda thiram bani loisinjerage soida ko